شب چو در بستم و مست از می نابش کردم، شب چو در بستم و مست از می نابش کردم. ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم، ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم. غرقی خون بود و نمیمان زی حسرت فرهاد، غرقی خون بود و نمیمان زی حسرت فرهاد. خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم، خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم. شب چو در بستم و مست از می نابش کردم، چو در بستم و مست از می نابش کردم. ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم، ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم. منزلی مردم بیگانه چو شد مردم چشم، منزلی مردم بیگانه چو شد مردم چشم. آنقدر گریه نمودم که خرابش کردم، آنقدر گریه نمودم که خرابش کردم. شب چو در بستم و مست از می نابش کردم، ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم. شب چو در بستم و مست از می نابش کردم، ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم.
наврӯзатон муборак бошад. Ба тамоми тоҷикистони азизам наврӯза муборакбод мегӯям ва ба гулдухтарони чаман муборак шавад. ва имрӯз ки мо дар меҳмонии ҳисори шодмон ҳастем, дар наврӯзии ин ҳисори шодмон ҳастем, тамоми духтарон бо як дастовези наврӯзӣ омадам ва худи ман имрӯз оши бурида карда омадам ба дастурхони наврӯзӣ. бозам муборак бошад. албатта ман ки хӯрокҳои алафиро бисёр нағз мебинам, ҳатто фатирам бо алафҳои баҳорӣ тайёр мекунам, омода месозам. Ман инҷо дангича, мана апаи шоди бибимо дангича тайёр кардагӣ. Албатта инам хӯроки наврӯзӣ милли, хӯроки милли мо аст. Ҳамана шодигул гапзад аз бегоҳ ҳамин дангичаро шодигул аз бегоҳ ба дег андохтагӣ буд. Бо ишкама, бо калапочаи, бо ту саҳара ҳамин хел майда мепазад ки бовар кунед ҳамин хел хӯроки бо мазза шудааст ки то бас гуфтанам. дар инҷо самбуса, албатта самбуса ҳам бо алафҳои баҳорӣ тайёр шудааст. бисёр саноҷони мо як самбусои бо як меҳру муҳаббат тайёр кардагӣ ин самбусое ки ба фикрам дар дамони об мешавад. мана кӯчаро имрӯз малика саҳар кати хеста ҳамин ду рӯз пеш тӯӣ дошт. малика тӯӣ дошт. мана бо дина саҳар хестаст мегӯяд ки саҳар кати хеста ина кулчи калон, кулчаи майда. албатта дар инҷо боз пирог бо себ тайёр шуда дар инҷо. инҷо саломатҷон бисёр ҳунарманд, бонуи ҳунарманд ҳастанд. аз тамоми мева ино шириниҳои болаззат тайёр мекунанд. умуман бовар кунед духтарои ансамбли чаман на ин ки як сурудхонӣ, на ин ки як рақсу бозӣ, на ин ки бо санъати миллии худ, тамоми дасташон ҳунар аст. на ин ки наврӯз ба ҳама вақт дар тамоми чорабиниҳо дасташон гул аст.